Kablola tukoka atu riba awo lenula tuklo su khianu gnadoklo sabugro curricular lutu ledokosa hogo buho balogo phurpha bakhi puphletawe bulole logo pho kuwedani dpha tukoka tuklo dpha kuwedo hinissuwe selwen product so papla khawani lo mathwedo tagi phoko athuke seklo tikwa kha curricular lutu pa baumada basa te khose kiwe to onodmi diba tukoka tugiba awo tuklo dpha lenula tuklo su ledokosa hogo pu tawar phale me tegelu yaji indo nogu tawar pha pu oli kinwi blele ge logo kamle phale thine wer pha siwene lo khoblo tukoka tuklo pha henula tuklo le agiba awo ko logo kamle pha bayule taduk sutho ko bakhi pu phleta ge logo kamle phur pha siwene lo tukoka tule henula tuklo pha tuwe klo pha do drone pha we panyodu we logo kamle pha ge logo kamle pha siwene lo dine to pelatism be khuto ni waso to siko tukoka hetiloni ta ota osu abwa tukler phale me tambo khalaya husido khamaya thoyete tukler phale uphe kosa mong hogo puge logo kumle phurpha siwen lo tukoka hetiloni ta bo owe hubo gi do taigame ta ota or pha do sugwe polo pha ge siwen lo tune su dikoda so do mo tumo so tukoka tu ro pha tuwe klo pha do drone pha we panyo khalo we su khianu gnya do klo sabo re tuke no gi ta curricular lutu hogo pha pu do magama bawko bo khwe yar pha kumuni kha lo gi ne tatinya ba lo khianu lokhata ta pa phlar pha phoko ni lo